Ner mala kenyam biya kamal gorojen wo biya jome biya jeling teka warga masha gore ji Africa Union gorojen wo bajen waga yeke ji Africa Union chicken warga chicken gor ke kwiri ke meche twok rei wich ke ol fangak ban jeling kel jen warga na menen jenama chicken lade nena Africa Union lad kenen wo chikariak en chitwok rei wich ke fangak ling ke chicken look an man chalat kol fangak wan mishanore naktin radio wal ke shanka yokka pai diech ron kina dangro diech cha bil wal MSF cha jada kadai renyal kuma kema yadi renyal dangro ka drone kel kwara Africa Union ajani bi karam nak nore kol fangak ram nak sibliana bikana gor ka bikana tik kangot jene changot tin yan ke yumarai lo cha ka yara jaram mo lara kuran ka AU ala Africa Union His Excellency Mahmoud Ali Yusuf and amugo ko right in me can they will carry out investigation an investigation ba kula carry out can investigation mete kan yi ramadan nagna e kume kir mayadi din manang ware an investigation de lo carried out o baram na nang bala gor she kwish kana nyu don tamala Africa Union is zero mo kon ko they are doing nothing and warga igana gore warga loro bang nyu da gwan wo tele jalot ko mi bukwala no ba investigation ba carried out ko le la ne shuri kana ne ba medan mi shiga na naga nasir mu jikan lada nothing tel mi jikan lada kan kana condemn batam mi kana ngaje no shi medical sans frontier mi ke medicine sans frontier alam sef mi cha dang no fondol wala tega tan ko ta kawai ne tan ba ano jikan gor no bi ka right ke kana condemn ko ngai kana no na me cha tu ngaje bin mo ban mi jo lar kana nasir tel mi kana le chu kana report medan ai cha we cha wala cha kana ka wala so an warga kana gorgwa da me ba investigation by carried out zero na me ko ngai karam dan mandak mal ramadan nang mare en wonga e kir mi yadi nang na le to lo jal ka jogo mi e ba gwana gor wa gur ne ke they know it so Africa Union zero na le kana